Hakabaningkong nga aingu yu blay mga yo banyeng hakabakum kene kapor bat banya puson ru ya ka ketien kejong blay ngapiang sumhai pi baro kiba jupe ya kene ka Good News TV ublay un kerkhui pi ublay un pensyat bori pi hakabangin sayo ban skam ya ka kubor ka ketien kejong blay kanong rim nang kani kaktin kabakui ke jong blay kabala bat kabala shon hanga kum kajingye puson hakani kapor kalong na city ke jong apostol Paul sikinong Philippi kalanong kabalai ki khot khatlai bat khat saw kiktin ki baong kumne ko parabingen ngangam nyo yalade ubala labat henry yakani ka we ngale dakbaklet no yakita ki basdian bat dakbakner no Syaki ki basikman. Ngabe si persyak kadang. Banyo ya ke jingye tong. Kabaha ke jingkot cheneng. Kajong ublay hau Kris Jisu. Ublay un kerku. Ya kaba pulih bat kaba syashkor. Ya ke ketien kajong blay. Kapang pedeng jong ke jingye selok. Hakini kepor kelong. Be si persyak kadak. Be Syapersyak kadang. Ki perlok ki bayin. Ngia ki ngia ksan. Ngia lek ngia wan. Ngia trei ngia kta. Ngi ki kena ki barang don haki skul puli. Ki badang habban puli ya ki kot ki slah ki jongki. Mujudon ni menu-menu ban kemiren tiba ngan safil. Henry kejing kemi lenti kejongki kelong ba kinyo yo so jong kejing jom kinyo yo so jong kejing jom ban yo so jong kejing jom ki parlok ki bein kedon kam kejing tre sitom kedon kam kejing tre sitom laring ong pangi kwa ban long kinong job hakil liang jong kejing long mensim apostol Paul wong ye kitu ki brio kibadon haki Filipi ketu kepol. Be syapersyak kadak. Ngalak benong hakani kepor. Banyo ya kata katong. Kebening kong ladingin pai. Syakani kaktin ke jong blay. Kasiti syaki Hebrew. Kelenong kebakat ar. Kedikot kebening kong ke ong kumne. Nabakum ta. Mangiru habal ker tawer yangi dekil o kisaki kat ni. Tungin brand no ia kejing punwit baro. Bat ia kata ke pop ke basyait sno hangi. Batung ini pet de kejing yai sya. Ya kejing ia pet hong. Ya ke balebu akmat jongi. Ki perlok ki bayin. Bangin long ki nong job. Bangila ban be sya kata ketong. Ong upol hang ni. Bangi don kamban brand no ia kejing punwit. Ki kita kejing punwit. Pi tip hi mo pi. Kita kijing penwit. Kibalong kadaw. Ban poi siya katong. Bread no ong pol. Nang ta syusyu ban long kinong jom. Ino ya kapop ke jong pi. Ngangam tip kei kapop ke ba pi pile. Pi him tip kei kapop ke ba ngangale. Andre upol wong hang ni bread no ya kata kapop ke bangin syait don ke ba syait sno hanging. Kabamut bangin hap ban yusuk bat ublay. Ngin hap ban pan maap no ublay. Bakata kapop ke badang sno hangi la da kata kapop badang sno hangi. Kanlong kadaw. Kanlong kadaw. Bangin kot siya katong. Unong ilay kay football. Udon tang kaway katong. Bat kata kalong ba unyo tap yung ko ball siya ka goal. Kata ka jinglong. Kajong player football. Uway pa uway, unong ilay kay football. Udan ka target. Udan ka tong. Bat kita ka tong kalong ban penpoy. Siya kata ka goal, kabalabu. Namar kata utu unong player, unhap ban ino, unhap ban klet no, iki berkoy, heriban pay sitay siya kaman. Parlok kibain. Kabakat no tam ha ka jinglong kabakin jaman siem. Bankot siya kata katong. Bankot siya kata katong.
Banyo ya katakan 6 jam. Kasiti syaki Hebrew, kelenong ke bakat ar, ke dekat ke baar ke don, ya ke ban jubab akan ke por. Dek ke bakmi syau jisu unong penlong. Bat unong penjana ya ke jingit jongi. Uban amar kata ke jingkemen. Ya ke balebu akmat jongu. Ula sya ak ding pna. Uda iben ya ke jingleran. Bat ula syong hakakti kamon ke ket ublay. Kmi syau jisu. Ladengi kwa manong kinong jom. Hakani ke jingya mare tong ke jongi. Ngidonnya ke ke tong. Bat kata kalong bangin poi sebeneng. Kata ke target jongi. Namar kata. Hapdeng jong ke jingpusan ke balingkot. Ya kani ke ketien ke jong blay. Kadon ke jingkin tu. Kadon ke jingkot yang apa yangi. Bangin pek syau jisu. Bangin pek syau ublay. Ubolong unong penlong. Unong penjanai. Parlok kiba iet. Habangi pek ya kini ke kubor. Hakibat ngi ngap ya kini ke kubor. Ngakot ningkong yalade. Ngakot lang yangi. Ken mau. Begitu ke jing penwet. Kiba jusno ke jing em ke jongi. Kipop kiba jusno ke jing em jongi. Larang idang yakit. Yakini hasil renjanya ke long. Ke jing em ke jongi. Nganget. Nginom yo ya kita ke jing job ke basisya. Ban yo ya ke tong. Dan kam. Ban ino sendan. Ino sendan. Ya kita kipop. Ba kita ke jing penwet. Ngate ngamtip. Ngate ngamtip. Ke ikepop ke bapikit. Pihim tip ke ikepop ke mangangale. Namar kata ban kot si kata ketong. Pek bat kemi. Syauta unong penlong. Unong penjanai. Obolong utrai. Ban unong penem jangi Jesus Christ. Ublayun kerkui ini kubur balingkot. Bahkan dayo ban syong. Ne akan ke dok not ke jongi. Ngim hakini kisngi jong ke jingele lemda don kani ke ketien ke jong play nganget ngin kelon ngin klem ngin ngin hab bat ngin sisa job namar kata sasisen pat ngakot to ngin nyepet jauh ta ubolong unong penlong bat unong penjenai ublay na kebentak kepuram jengu amen ngin nyaduai kukpa jongi bahap neng Labet yu sembai ke ketien ke joma. Yarap atrai kendat unda hap. Haka dot note ke besbo. Bakum kikun ki joma. Ngin yo ban kejit ya ke jor tenrai. Kepada ke ketien ke joma. Kerku ya kini ke kubor ke trai. Maap ya ke jing tuna ke jongi. Sengau ya ke bango. Haka kerteng ke joma jisung duai. Amen.